اینا دوستان عزیزی ما از آریفلیم заказ خود رو получать کردم. خواستم که با شما هم نشون دهم. اینه از آریفلیم دا پدرک آمدگه این شرفه. این را از هم آخر باید نشون میدیم من. این کرم для рук. این пакет подарка. Это прям на просто это. Значит, ухидари. Я заказан, а клиенту наметанум кшода. Значит, ухи розочка. Я хамаш акция штаги будам. Это тен. Цветой назминки такие худам. Коричневый и серый цвет. Значит, ухи жардани. Я у вас клиента заказ кардagi будам. Кацинный тушь. Хардинаю иш барой душа, а и наш барой после душ крема для тела и лица. Они чада дыта духия. Я им аз клиентоя, я им заказ кардagi будам. И духи жардани подарок омадаги омада кацинай шарф аз махардиной нишон метирим ба шумо. Дита дух вай шампунай мужское. Запахоша на джойбаски. Так, где-то шампунь мужской, барай худамон аст. Наи вай краска коричневый барай худам. Наиш подарка дадрыш омадак мада. Вақтаки краска гирифтам, айду шампунаш дадрыш подарка омадак. А если дита вай гири, дита краска барай сарат гири, дита шампун подарка миояда. Найдеда вай фазалина для губ. Ну и так. А что я пошта вообще су. Азик каталог понзада по аями купями гали садварки шумада. Джамавай заказ кардagi будам. Формочка для бров. Панчта надорад, адрамаш. Харфи размери, да? Хайнаш сопни барой дастурушса. Не ёбушат, она и каталога понзда. Главный каталог. Мой кати озир кормуна шуру мекунем. Кормуна бами давом этим. Тобистия круза. Возьму каталог, шумода нишон метям. Она возьми свое на висаге. Иди давай пока. Она нашла. Чеки харидаги мисо. Чеки харидаги хамаш тамуджай. Скидка чанка мекнанда. Намин буд. Маълумоти имрӯзаи мо дар бораи Арифлейм. Инашам аз Арифлейм. Инҷа барои кор гуфтаги чизе. Каталоги главному. Найджа гуфтаги ки касе ки 50 балда заказ мекунад,
Ана тухи подарка мераваша. Камин тухи 879 рублай, янки 1090 рублай. Па скидка авай кадаген шумо да ҳаме бепул меравад. Касе ки за 100 балл бор заказ мекунад, ани духи после женской подарка мераваша бепул. Ҳам иша получат мекунад за 100 балл, ҳам инашро. Анеҷа бошад барои касе ки мисол кор мекунад ё ин ки одам регистратсия мекунад. Агар 5 та одам регистратсия кард, ана ҳамин наборҳо мераваша. 1 та, 2 та, 3 та, 4 та, 5 та. ҳамаи ҳаминҳо бесплатно. Ягон тим платид намекунем шумо, ягон рубл копейк вообще-то. Ма 5 та одам регистратсия кардам, анакнун ани каталоги 15 да ман ки мисол да лични байли худам ягон чиз заказ кардам, мисол ба ному фамилия худам ҳамаи доставка кардам, ҳамеёра бепул. Азир ма корзинка лични кабинетам даромадам, дидам ҳаминҳо уже да лични кабинети ман уже корзинка амада тайёр истодагие. А если ма агар что-нибудь барои хона, мисол барои худам ё ки клиент мисол мара заказ кард, буга ки работу заказ кун, ба мо рафта айта получат мекунем, ҳамея ба ному фамилия худат мисол заказҳои мора кун, ранги неёшворӣ мисол немеёра клиентҳо 3 та 4 та духира ҳама хел кадан, мисол ай каталоги ма вибр кадан, гуфтан заказ кун, ба мо меём ай хонат получат мекунем. Ман ҳамин хел мекунам, баъд анамиё уже да сумкачаи ма да лични кабинет тайёр аст. ҳаминоро ҳамаша хуш карда подаркҳо. ҳамин подаркҳо худаш 2400 рублай. Ма дидагим да отдельно Oriflame кабинет медарой 2400 рубл хат кашидагия, яъне ки бепул аст барои одамое ки мисол одам регистратсия кардагиан мисли мо. Наишам тоже ҳамин духи худаш нигаҳ кунед, ҳамин духи женской 2200 рублай, а ишам мужской тоже 2200 рублай. А ини вай комплект новаги меган новаче ин общий 6000 рубл меса. Наки мада иҷа 3 донаш омадагия комплекташ. 3 донаш ки бошад ҳамун 2400 рублай. А инашам ҳамин тавр. Иниш 2400 общий мешавад. Чанқа мешавад? Общий 4400 мешавад. Ҳамин мада крест кадагия да, што платид намекунида. И подаркая. Инашам ҳамин хел чизе ки ҳаминҷа даки ҳаста, ина вот туша, помада и пудра тоже бесплатно меомада. Айни жардани ён ки 799 рубл аст, ён ки ба нархи ваш бигири без скидка кати бигири 30 миллилитра 1500 рублай ба фикрам акция кати озида ини продажа мешавад. Ами жардани 799 рублай, катини помадаш 399 рублай. Мисол инами мада бесплатно омадиста. Барои чӣ? Барои ки ма 5 та регистратсия кардам, 5 одами ма 50 балида вай кардан. Рекорд кардам да, ма рекорд меган. Рекорд маънош ҳамин аст ки регистратсия карди, одами регистратсия кардаги ту бояд 50 балл ёки вай заказ кард, ҳамин подаркҳо меояд. А одаме ки мисол заказ кард, не только мада подарка меояд. Аввал клиенти ма ини духида подарка мегирад, ҳар дини духиёра, кадомеш ки 100 балл заказ кард, ҳар душа мегирад. Кадоме ки мисол 50 балл заказ кард, ина ира мегирад, ҳатман обязательно меравад. Ма 5 та клиента регистратсия кардам, 5 клиенти ма ана ҳамин духия получат кард. Дуюм бора занг зада ба ман раҳмат гуфт ки мисол мо аз рӯи шумо ҳамин хел духиҳои бепулро мисол вай кадем да получат кадем подаркҳоя. Инашам ҳамин тавр. Инаш крем тоналияй, ям наборай. Ҳамин наборҳо ҳамаш барои ман мисол не только барои ман, касе ки мисол хоҳиши ҳамин хел кор кардан регистратсия кардан дорад, ҳамин хел ба ман нависонед, ман ответи шуморо метиҳам. Ягон ҷои дурӯғ ва фиреб нест. Инами китобчае ки барои ман подарка омадаги буд, возьми своё Oriflame. Ана бошад каталоги 15. Мо каталоги 15-ра сар кардем аз дирӯз. Ма ссилкаша ҳамия якта аз лични кабинетам даромада вай кардагиам. Скриншот кардам, монтаж кардам, да каналам мондам ки чтобы мисол ягон кас хоҳиши тамошо кардан дошта бошад,
ма дар омадам каналима тамошо куна. Ин чизе ки вибр кард, видеоро пауза карда скриншот куна. Скриншот шуда онҷо номери ватсапти ман нависондагие ҳамашро ба ман равон мекунад. Скриншотро кадакиш анаки инҷо да бинед чӣ хел набори аҷоиб омадай. Дар 15 каталог набор аксия шуда. Як ини туш пилус кадаге иш помада пилус туш 499 рубл. Агар не ҳамира худуша тоха гири 399 рубла. Аишам 300 чанд рублай да помада. Общий 499 рубл шудаги. Инашам ҳамин тавр. Инҷа тональный крем пилус туш пилус помада. Тональный крем худаш отдельно як хел ҷуда қиматош 799 рубла, як хел ҷуда 500 чанд рубла. Инҷа ду намуд тональный крем дорад. Пилус туши 399 рубла, пилус помадаи 359 рублай ба фикрам. Ҳаминҳо ҳамаш дар 699 рубл меояд. Ҳама ин набора комплекта касе ки мисол успед куна бурд мекуна. И комплектора аз даст надием барои он ки беси фикр кунӣ ҳамиҷа ку ҳардуш падарка омадистай. Плиякта чида? Плиякта тональный кремда ҳарди ҳамёрад гӯё ки шумо мехаренда. Хайнаш бошад инҷудам ба румяна, тональный, туш, намё ҳамашон мисол барои шумоҳо на 500 чанда ҷуда 569 рубла якта тональный крем 519 ҳар хел омадагеда кадомеша ки мисол вибр кунӣ ҳавай шумода комплект падарка да 699 рубл меравад. Не духиёям ҳамин тавр ҷада буша месанҷи чувствовать мекунӣ. Вообще буш зур нама якта духи мужское буша чувствовать кардам ягон кас агар донад эклад мужской 3000 буд 1400 рубл шуде. Вообще супер посуда шудан бовар кунед агар дӯстони азиз посуда шудан озям буш истодагиедам ҷе дастин чувствовать кардам. Наиш бошад эклад женский. Ишам аҷоиботай. Ишам 3000 буд 3060 рубл 1679 рубл шудаге. Чӣ хеле ки пеш каталоги 14 дар жардани қимат буд 3060 рубл буд аксия шуд. ҳозир жардани 3000 наким и ба ҷои жардани арзон шудаги 1500 рубл арзон шудаги 1600 рубл. Касе успед куна ами дани момент гирад ки ранги жардани вори вақти як ҳафта монд охири корда ҳамин чизо дар склад тамом мешавад. Баъд мисол ноумед нашавед. Анаи Лусия ҷуда 1279 рубл аст, инаш 1500. Анаи инаш ма дорам аҷоиб запах вообще супер. Розовый цвет нежненький вайша, да? Анаи духи наша. Конечно, на розочка. Май ҳами духи харидам. Мисол ягон кас бухарашам мо мепродажа мекунем, да? Хонада ягон мисол хештабор меояд. Май мекунад ниш дезодорант. инҷа бошад дезодорантои мужской вайшарикови. инҷа бошад барои мисол мужское духи арзон сар мешавад то духи қимат духи 400 симон мисол то 3000 рублай дорад. наша инами духира ма чувствовать кардам посудашӯӣ рафтам то ҳозира буш ҳастай. Вообще бисёр одамои ҳами эклад уже гуфтестиян мая ами уже 2-3 заказ шуд мада барам касе ки успед куна марҳамат. Инаишам аҷоиба ишам зурай иш чанқа буд иш 2400 рубл будай 999 рубл шудай. Айнаш 3060 рубл будай 1499 рубл шудай. барам дӯстони азиз ҳам доставка да ҳама ҷои Россия ҳастай. Иниш иҷозаю папкаи мужской дагузоштем пена для бритваи наверное инҷа шампунай собунай рексонай комплектай. ина майми шампун гирифтам дута гирифтама дута шампун гирифтама. ростиш мо карад рексона гирифта будам карад нагирифтам. хайнеш вай комплект новаҷе
барои уход за кожа мужское, ҳамихел новаҷа комплекс женскояшам ҳастай. ма якта шумода ҳамихел нишон медиҳам. бо ссилкаи ҳамаи каталог ба ҳазур метавонед худтон тамошо кунед. ҳозир ма мисол тез гузарондистам, шояд ягон кас успед накунад да вибр кардан ва да каналам ссилкаш ҳастай. Ссилка ҳамия ма монтаж карда партофтам. ина инҷода мисол тональный крем дорад, қимат уҷада 500 рубла дидем, инҷода 799 рубла. бо иш вообще аҷоиба. Азиями тональный крем 799 рубла Жордани. ма да следующий каталог да айри одам регистрация кардам, чтобы одами ма 50 балда заказ кард. ҳами помада бо пудра подарка омадистай ман. касе духтаро хоҳиши мисол кор кардан доред ва ягон каса мехоҳад ки аз хештаборҳои худ ҳамихел регистрация кунед, ира фаҳмида гиред ки шумодам ҳамихел комплектҳо, ҳамихел наборои 2400 рубла, 3000 рубла подарка меояд. инҷошам комплектай. намо мисол и барои уход за кожа женское. на мисол пусти рӯи занҳо иҷода бо чанд намудаи нофармон фиолетови дорад, сафед дорад, зард дорад, ҳамихел наиш сабз дорад, сабзам ҳастай. вай вобастаи кожа шумо ки мисол дар кожа шумо чи аст, доғ аст ё ки донача ё ки мисол маршина, ними 4та цвет дорад, сафед, зард, кабуд и фиолетови. ҳамаи ҳамиҳо барои вобаста аз кожаи шумо ки кожатон чи проблема дорад. дар течение 2 месяц гуфтаги ҳамаш якта сурат буд, як параш до после меган ку пеш чихел буд, баъд чихел буд. ҳамон сураташ ҳозир ман дар каналам вай мекунам, мемонам ша да сабшиста мемонам, баъдам бинед ки таъсири ами комплекти нов аги чихел буда, ки чихел таъсир мекунад, чихел фоида мекунад. якташ барои вакруг глаза, якта дигарш ҳамихел, ҳамаш ба худаш мисол роҳ дорад ки дар куҷо бояд истифода барӣ. анинҷа детский шуд, инҷаш омега 3 барои кӯдакҳои мисол аз 3 сола осон истифода карда мешавад. инҷош маскай барои лица. инҷаш детские барои инҷаш детский. инҷаш барои почаяй. чакош чӣ бошад? инҷа вай гел для душа кати собунаш 60 рубла да 39 рубла, 49 рубла метавонед бигирен амира. иш 130 рубла метавонед да 110 рубла гирен. общий ҳардаш мешавад 170 рубла, 150 рубла мехел. вақте ки касе регистрация шуд яки дигар шаҳрро заказ кард, ба одамода 20% скидка мекунам. бо плюс нафаҳмондам дута духи подарка меравад. а если агар 100 балда бикунад дута духи, если 50 балда заказ кунад якта духи. ани шампун для любой тип волос нест. агар ҷа жирни волосе, сухой волосе, мисол чихели ки волос бошада, муйсар роғани аст ки хушк аст. анинҷа касе мисол хоҳиши рексона эффект пудрагиш боша, ини хеле истифода мекунад. касе ки мисол шариков истифода мекунад, вай дар аввал буд. анинҷа вай айму парфюмериё кремуша бо наиш Жордани, иш посес, аму парфюмериё ки чиқа қиматан ку 3000 рублиян.
ай ҳамон парфюмерию бо крем шадига целая, наверно. Уход за кожа с нотками. И барои омывай уход за кожа да қимат-қиматан ку духиёш посес жардани дайвани и эклад иш амбре чи аст амбер. Ина як сюрпризи дигар ки инаи вай 1540 рубл будай, омадай 799 рубл, а инашан 319 рубл. Каталог ба анҷом расид. Касе хоҳиши заказ кардан дорад, марҳамат, дер накунед ки ҳама чизо дар склад тамом мешавад. Хайр, як чиз дигарро фаромӯш кардам. Ин подарка омада ки ма лични бали ма 100 балл буд. Мара инами духе якуним цена худаш 1500 рубла жардани ихелда 799 рубла бавай мешавад. Мода 199 рубли омада камера мисол прилагат кардан мода мо гирифтем. ҳозир мебинем. Ами хел бисёр таърифаш кардан ки жардани майдакай, лекин бӯяш аҷоиб аст. Вау, просто супер. озиҳои нокарда. Вообще аҷоиб, обалдени. Ма якум бор штихи жарданира мисол жардани фаҳмида будам, лекин навдидесам, лекин духтаро ин бризгат неста. Бризгат нест, зато мара директор гуфта буд ки марҳабо бризгат нест, лекин бӯяш аз он 50 миллилитрае ки мисол ҳаст, авай 2 баробар барвай бисёра. Наким ҳамон гапи директор шуд. Вообще запах супер, наверно, чанд қадар пӯсти одам местаят, даби химхил гарданот меша ки ма и духида вообще гап надорум. Аҷоиб да. Вообще хурсанд шудам хело. Якум бошид истифода бурдистам. Ама хел духира анаиш бошад. Аз Oriflame мада подарка омад шарф. Шарф, наверно, 10 рублей стоит ба фикрам. Мада омад 199 рубл. Михел шарфи калони, мисол вай румоли калона, мисол метони шарфш кунӣ, мисол метони румол чабандиша, чӣ хеле ки мехоҳӣ. Неҷадакта чавача омадаге ба фикра метатрин барочки да чиликма нашуд. Наверно, и барои ними ягон тип румола мебанди, барои ҳамон бошад. Хайр. Ин тарафаш ростагия. Наки материалш аҷоиб, хеда пӯсти одам намечаспад, хеле вообще шолкове да. Хел секунҷаш мекунӣ, вообще секунҷаям калон. Метони ки тасаррутмандиша. Хайр, дӯстони азизи ман, шаби ҳамаи шумо ба хайр. Ман то исн кадам аз садик омадам, ужин тайёр кардам, ҳамаш шуд ки мисол тоза касома гирифтам. Шуд вақти хоб. Ҳаматон рӯзои наз, шабои наз дар амони худованд бошед. Касе ки хоҳиши кор кардан дорад, бозам як бор дигар ман шуморо ба компания Oriflame пешниҳод мекунам. Бинед ки мара аз ҳамин ки боре ки ман мисол заказ карда будам 700 рубл, мада скидка шид, бо пилу скидка, якта духи пилу скидка, мада и подарка омад. Боз чӣ подарка омад мада? Якта ин подарка омадак. Боз инаи шарф гӯё ки подарка омад. Ха 199 рубл оқад мисол вай нест, ай 1000 рубл. Мисол 199 рубла. Як бор магазин равӣ, чиз намешавад. Инаи духе ки вообще буш супер, ма гап надорум. Мисол мада инам қачиз подарка омад бо пилус 16 инаи 15 каталог да. Ма уже 14 каталога ма 5 одам регистрация кардам. Барои 5 одами регистрация кардаги ма якта, дута, сета, чорта, 5та набор общий ҳисоб мекунӣ 2000, ҳамаш ай 2300-400 рубли болае. Гӯё ки ма дар ҳамаи вайда қариб 12000 чанд қамада мисол выкат нашид. Ма метонам мисоли гап духтаро,
не только ма ҳамая дахадум метавонам ки мисол ҳамиёра буфурӯшам да продажа кунам ягон хона ягон хештабор ягон кас меояд ман метавонам ҳамиёра мисол ба нархи каталоги намеё ҳамаш 2200 рублиян инеш 3000 чанд рублай 3400 ҳам ина инем духи бо омада бо омадисте подарка вообще буш супер метавонам иша нафурӯшам например да вай ёки барои модар мемон ёки хел подарка меистад. Так, инами хеле чизаро ман метавонам мисол буфурӯшам ҳаминҳо мешавад омада как зарплата да то 22% ҳозир мо зарплата намегирем вақти 22% шудем мо директор ки шудем иншоаллоҳ худованд насиб карда бошад худованд ҳамаи одаморо ба муроду мақсадаш бирасонад амин я раббалаламин ҳамин хел вай мекунем чӣ мегӯянд ҳамин хел ҳамеро метавонем мо буфурӯшем ки да худмон истифода кунем. хайр ҳамин хел рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад то видеои оянда худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. Ман ҳама инҳоро барои шумо тавсия додам.